Ukážeme si sľúbené príklady. 23 deleno 5. 5 je 23. 4 krát. 3 nám zostanú. Dodám nulu aj k delencovi, aj ku zvyšku. 30 deleno 5 je 6. Pridal som jednu nulu, takže budem mať 1/10 miesto, rátam odzadu. 6 a to je teda to jedno miesto, tým pádom pred ňu dám desatinu čiarku. 25 deleno 2. V dvojke je dvojka 1 krát, logicky. Nedostaneme žiadny zvyšok, takže si zaháčknem 5. V 5 je dvojka 2 krát. 2 krát 2 je 4, to znamená, že zvyšok je 1. Teraz si už musím pridať nulu. 10 deleno 2 je 5. Pridal som jednu nulu, tým pádom mám 1/10 miesto. Hop. 125 deleno 8. 12 je osmička 1 krát. Z osmičky do 12 mi zostávajú 4, to je náš zvyšok. Pridám si 5. 45 je osmička 5 krát, lebo 5 krát 8 je 40, to znamená, že zvyšok je 5. Teraz už musím dodať zase nulu. 50 deleno 8 je 6, zvyšok je 2, pridám nulu aj ku zvyšku aj k delencovi. 20 deleno 8 je 2, zvyšok je 4, pridávam nuly. 40 deleno 8 je 5. Pridal som 3 nuly, raz, 2, 3, odčítam si raz, 2, 3. Takže mám 3/10 miesta a toto je môj výsledok. A poďme ešte na tohto fešáka. 125 deleno 16, 125 je 16 7 krát, zvyšok je 13. Pridám si nulu. 130 je 16 8 krát, zvyšok je 2. Pridám si nulu aj k delencovi, aj ku zvyšku. 20 deleno 16, to je 1. Zvyšok je 4, zase dodám nulu aj ku zvyšku, aj k delencovi. 40 deleno 16 je 2, zvyšok je 8, zase dodám nulu. A 80 deleno 16 je 5. Nezostane nám žiaden zvyšok, čiže sme na konci, už len zrátame nuly. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Takže 4/10 miesta. A tým pádom máme hotovo, máme výsledok. Vidíme sa niekedy na budúce.